Haleluya. Tungin ya pek nak ketin ke jong belai. Sepang kini ke bendapat kini ke pang ke bangabuk ke day. Ke jingnya kenduk bat ublay. Ke jingpen kenduk bat no? Hanya ke jingnya kenduk bat hu Jisu. Fitip bubun sen mengi ngilalong Kristan. Tenteng wat ngiong ngilakla ka bemut ru ngi haban cek pat ya lede. Kalau don ne em kata ka encounter bat utrai. Ne ke jingnya kenduk bat utrai. Nama ladang ngimpat don em teng haka jinget em ngikelon bat ngihap. Kidan bon ba kibriu kitip ha ya ka Bible. Henry kihap haka jing penshoy. Kidan bon ba kibriu kibasmat balai shaki jenseng. Henry kihap no haki babon ki rongpong jongani ka pertai. Babon ba bawan shaka jing shakri. Ki shakri yo blay. Henry lada kadan ka jing tut haka long yeng ka long sem ka bandung kong do mdai ba ki tut ya ka yeng ki ie no ya ka jing shakri. Ki ie no okay? Kum kan nuksa ngatut ba di pastor bantai. Fitip ngale ayu bandung kong do ngam tre wan jeseng. Fi kabamut ngatut yo blay na. Lada ngatut ye ilok ka bandung kong do ngale ayu ngam tre le jeseng. Kalong na am kum ta. Tut si samla tut i ka jing shakri. Kadai na am kata. But belai kawan kum kita. Dai bam tip ya kaktin ka jong belai. Tip ha dai ka Bible ro. Tip ha kay ka badai but kay ka bam dai ro. Hari kay pat kani ka ba pelong yang i bangin tut no ya belai. Bangin tut no ya ka ban shakri belai. But pin lap ha ya kata. But om banga kran ni kani. Hari ngala yo i ban ngala shem ya kani. Nado bakala ka bamut ngala yo i ya ki ba bongot ki ba yeng ro. Kumno baki tut no dabar ki daw padam David para brio. Dai namar kata ngabo ya kani ka jing kai hak ni kasi ka jing pani kendo badu blai. Bangin wan bangin ya kendo ya blai dah hak jing em ka jing. Bangin yet ro ya lade ngala ya encounter na em ci sha ni blai. Kebesok ba ong manganyeng hak jinget. Hare ka banyeng hak jinget kamdai hak por baka saudong ka sakut ka jong pi ka bianglut. Hare ka jingyeng bat ublay ka dai hak por ba pimdon ya ka kam ka yeng ka don hak jingjot ka jing pral ni ka don ka jinge hak jinge dai hato hak ta ka por. Pieng ne em bat ublay. Hak por ba biang bro em biang bai. Biang bai. Hare ha ba ka por ba kam biang em. Kang ta ken. Pi dai namar kata kani ka jingkren hak ni ka singa bo ya kani ka banta. Bangan ai ro ya ka nuksa ya laingut kibriu. Ya ki laingut kibriu kata ka dai. Unong ya to lupa, unong ya kren markamat baru blai. Moses, Isaiah, Shakri jango blai. Bat la kodro ya ka kitab Isaiah a major prophet. Udah way nagi nong itu lupa bakrau. Bat syapang usol ubala kalapol ken. Ubaya Shem ya utrai. Habang ngipet ya kini ki laingut. Pinda pet ya ke cingim jong kini ki barok laingut. Pinda i pela. Lakai ya Moses em hakapor ngalaban ong yepi. Hakapor hakaktin nong way bong in crisis. Lane hakapor ka jing hakapor jong ka jing jarba. Kadaw kadai belay. Lapan mi ya kini kau hukum na uparo na ni na kanang ka ket jong usiem. Ban penmi baki kon Israel kimla ban yo kon shinrang kimla ban yu haringam ong bakimla ban yo hadai larbi blek detail ya katu ka bamot ka wei ka long namar rada yo kon shinrang shu mano ban long mara mano ban yetre ya katu ki kishna perabet berkishna terter kita kijing shna hari ka an ka bami ka demne ba ka wei pag wei ke long yen jong ki jiu ki hakatu ka por kim ong jiu lane kim ong Israel ki ong bet ki Hebrew, kaya ngayon? Namar yaki pat ito kum kita ki jat penriu Jew, lane pat ito yaki kum kita keri Israel, la ito yaki day tanda kaktien, baki kren kakta kaktien baong Hebrew, kaktien yun? Hebrew. Bat la ito yaki namar kaktien jongki, bat la penmi ayakan ni kaan babaro ki bekren yakan ni kejat kentien Hebrew, ombet yaki banyo kun senrang tam ya iway. La boro ya kita kinong penka. Bakin penyap lupa no hi. Kin peniu? Kin penyap lupa no. Kata kali kaan. Wat hakum kata kapor.
por hakani ka yeng jong lebi lakha ya Moses handai hak long yeng jong Moses la don lupa ka wei ka kun kan thai ka ba kerteng ka Miriam ong lang mat nga Miriam bat la don kun kan senrang uban nang kong gen uba kerteng o Aaron ong lang mat nga Aaron bat mentawan kun balai u kerteng Moses ong lang mat nga Moses bat ai kerteng hak por la kha do lai bhanai ya bat ka kemi kala buri nomor ulong uba bahabriu pilap ya kata ka Exodus kala nong ka kong pilalap lupa syapang jong Moses kumno bo Moses ulong hanta la kha ya hakum kata ka crisis jong ayu ban penyap no bat kani gedi ke ka ba ja hakapor ke jong uparo wa une uparo namar umitu shu mano badai Joseph namar kin mauro ya kani gawai hakapor bala kayo Moses la ju ongro ya ka ba ong ka stone age ka juk mau ka juk ayu shwa jong Moses kanong ipi omdan ka tho katar today namar kata omdan record mano badai Joseph yo amanta bat kin mau shu ya ki kada sapang jong Joseph today namar kata Uni uparo utep be yaki kum kinong kelaktin Hebrew. Wang ayaki kini kaan penlong merau nama kilabun pajba. Kat no pajba hak to kapor kiladan. Ke Bible kang por Moses upen mi yaki negeri Israel. Tangki rang ba breu kidan reu lak ong lang mat nga reu lak. Ki pon pra dei katau lak ting wara kini kaan. Haba wara kani kan bari Moses la ka hakum kata kapor so senairo yu haba lai bana yu la pelat yu hakane ka wadai but hakum kata kapor dang sum ka kon jang uparo kani ka brio ka bamdan kon gen but haba sum kayo iyo to kulung bat kashim but ka itu bau dei Hebrew na ka Jacob ka jango but namar ba kashim na la ai kerteng yu Moses ubalami naga gen. But on double la yo Moses. Moses ka kalaban ng fiu. Day daw briwem. Kalaban ng fiu kepada so si siya. Sutu uday mano. La uday Hebrew ne uday uta kun ksiyo jong paro. Kadon kani hau ba untip mano baday. Namarbe lapan sanya kum royal ubadan ha mo royalty kadon hau namar kajinglong kun sim kadon hau. Ulah san hakta hare hapopat kakwa aban ong yepi datip through identity bong tin nang way ngadai manusia siya suto ya kata kani kadon ke jingle hau namar bale ula emru ke jingem balong bong tin nang way confused identity ka bamun ke jing kulmar ha ke jing tip mano badai mga ngahikaya po Bible school ya kani ka banta ba onga haba pi puli ya ka Bible ke jingli ka banang kong do kan jubab ya ke jingem jong pi ka day mano ba pi day who am I mano mga ngaday naman bonsin ni perkat ngaday mano bonsin ni kali ngaday mano lamang ngim suto ngaday mano de ka taong kabhaga ni ka jingem mga diap hara haba puli Bible ngitip ngaday mano mga Bible ka syabe mendon nakakpo jong ka kami ngala ito ya me ngala ayo kabamon ngistep ya katelong lo jong huwa mai ngasdang na ublaide mday ngasdang na ipang mday ngasdang na imay hanga kam kalabang kan tot ka DNA jong ipa imay Henry kaman sim jong ata kadege jong utray de kata Ezekiel kat prasaw ko kaman sim baro de jong utray amen kawan raya kato ka identity ka wengno ya ka identity crisis ngaday mano ka Bible ka batay ngaday mano ngamong ngildi ngadi bo beat ngamong ngildi ngadi bo start ngamong ngildi ngadi bo ruspa ngamong ngildi ngadi bo dok hari ngala banong ngildi ngadai kon jong play amen namar katip ya ka true identity lang ba kay ya ka Bible nang ta Moses su em hakum kata kapor bat ontang kata usuto ba who is he uday mano wa ngadi Hebrew ngalah he asan pat ngaday tang ubala tingkon ha ka ying siem bat ka Bible ka batay ka poy ka por ya ken ha kani ka jing long kung kani ken baka donot te ka eat bet yala ka chong ka jat ben re ba de Hebrew hari ha ka do te uday kon ka kon jong uparo bat kani kaya le apo jong bat kaya le hadu kata em ba kawai kaski urai ya ka jing ka jong ba unyeng no kay ba ka donot ka jong ka ong banyang ta Hebrew bat ha kani ka ba urai ule pat ha ka do ba penyap yo Egypt ba ba penyap
ke Bible kong upet no na po Egyptไปกัดโนกับจิงเอคุลมากับจิงเอ็มจงโอวัดคุมจูโรพิเปะจะพังอุอิสยากับ history กับไทยไปอยู่อิสยาลักข้าให้กับปอร์กังลาบันองเอพีให้กับปอร์บักกิคนจูดาคีเอ็มให้กับจิงเอ็ดกับจงคีกับงลาบันองพีกับคลิมซีนักกับคลิมซีตามหากับปอร์กิมเงยยาวเบลชูKedon te dapat nabar kedon kecik siraham ya ubda ublay hari na kedonot kile klimsi bat kiway pat kiblay kibadon saudong kaleng jongki berkat mabi wadu Hezekiah uya day lock but gentle ubam tip ya ublay ba em Nebuchadnezzar bat syak kum kata jing sisa kiju gemdra kum kata Henry kini kapor kedan kum kata la kaya Isaya ha kapor kini kis iem ken Usaya u Ahas wat Hezekiah la kaya u ha kata kapor hapo Juda nganong yepi kini ka read Juda nama Israel layapat la kaya u ha kata kapor em baka jingat em kadon ha ka crisis Gibril kim dan shu ha ka jingat yo blay Wat blay u raise upen kaya ne Isaya. Wat Isaya dalam diru udah tip siapang ya ladiken. Day namar kata udah keren ya kini ke kentin. Ya ladi Isaya usuto ya kini. Namar blay udah suto ba uday mano. Bat mauru udah keren ya ladi. Tengine pet hakane ke poru Isaya ukren ayu ya ladi. Haka kitab Isaya kelnong ke bahriyo. Baru sutu apa uyeng akmat jong belai. Ukraina yang ni ke kentin une usyakri jong belai ke kitab Isaya. Uang haka kelnong ke bahriyo. Kada khot ke basan. Tinggal ong kordit yang namar ngalayap. Namar nga ubri ubetingit kerem yang sentur. Tingit kay? Kebetingit bat ngasyong apa deng upai lang ubetingit kirim yang sentur. Namar blame uang mamelayo ilot upai identify la de kumwe. Ukama ngade ubre ubekot. Ngade ubre ubetingit ke sentur. Uang nakacu ke sentur ngayaro ya me ablay. Hari nakacu ke sentur ngayaro ya ka pertai. Uang abdang mga hari ngasaro apa deng cong kita kibalong kum mga sudah. Kibadon bet ya kerem yang sentur ke betingit. Kadang anong hani rakti kat nungut napi baga sentur jong pi kat tinget ngangai babon kin rakti hang kadang segi. Lag basyong hang ni basyong habar ni basyong hang diang samon si sedien. Penra be je katiban suto bano ngarong ada u betingit ke sentur om tang kata. Kadang ong rakti kat nungut hak yeng ke jong pi bisa lang hak snong ka babi bisa lang kak dong ka babi bisa pila banong lang ne pimla ne banong beki dei ki betingit sudah kerem yang sentur. Pet menta pertiak tinsi. Denam dai. Pertiak tin syukur. Pertiak ngikren ni ketien ke basniu sudah. Usaya uang ile de. Ngade ubapop. Bat hani usutu kumno ubapop. Namar uyo iya ke jingi pa ken hangane ke jaka ken. Baru uyo iya kita ki serap hangane ke jaka ka ba usutu ba ngamdai bani serap de angel. De yu. Hapa Bible ken mau ba. Ya kena ngihikai po ayat em ngihikai ya kena bentar sepang angel. Angel kemut betang kai babi bimut. Angel dan bon kerdan jengki angel. Ya ki pai ba beneng ong angel. Ya ki kerup ong angel. Ki rangba kerup de angel. Nang tangang fidan ki serap. Bat ki danru. Ya kita ki ong kinong apira. Kinong ayu? Kinong apira kitab Daniel. Gidan kita rubo ong ki angel. Ki bon ba ki angel. Lalu pai sa Bible katanik na pinyo sa way kerteng angel. Haka kitab tobit haka nong kabenrio ka ong ba u angel Rafael. Angel yu? Rafael. Baik kumi kita. Kidan ba bon jat ya kita. Ki angel. Hane ulap ya kita ki angel. Ki baju ya ro ya ublay. Bat ki baju penslek ya ublay. Ken ma baju penslek ya ki syakri ki jong ublay. Ni de kita ki angel. Kini ki badon bentabah. Apa pilih detail kini sepang kini ki angel serap am ki judan bentabah ki cing mani jong ki patlang. Amen. Teteng wong fi teteng ni suto ba kan jaman sepang ni syakri ni ya ro ni mani am ni da suto bat ki angel ro ki mani lang na. Bat bon kini ki angel ki la khot ki angel serap. Angel ayu serap. Bat ken mau ba kini ki don hakata ka jing pen selek.
Okay, kita kicing pensler. Mau wat gitu, kisau kicing tahu kibaim, wat me kiro lah kai po kategori ki angel. Ki bo raya ka kubor na ka ketken. Man ai kita ki angel ki weipat. Berkini di kiserap ki badan mentah kicing mane berkidan mentah kicing koi. Bat kim raya la jong bat pide yo i. Ki ele ayu kini kidan riu teli kitab niang. Na arteli kitab no la ka kemat. Ke Bible ke orang berlaki arteli kitab no ya ke keman. Da arteli kitab ya laki kejat. Bada arteli ki her. Kemut ki kalut ya lede. Kini ki kalut ya lede. Ba arteli ki her. Kadau bele. Kini ru ki teng shan ba. Handai ki ong ngim kwa bangingin teng shan. Man teng shan day tang oblay. Amen. Kan mau ba ko ki beriu ki jong oblay. Wat ju teng shan. Yalade, wat jurah yalade. Ai ba pinra ya ujisu nak jing em jong lade. Amen. Gi em hakani ke juk ke bangi ong arajar arpun rio. Fitip kedika ka ya ayu menta. Kali kedika ya jong ka popularity. Ka ya ban penkiu nam yalade. Ban penkiu yu. Ong itu pramarjan. Wat ju penkiu nam yalade. Ong in pramarjan wat pe yang api ong tengena na. Ong itu pramarjan. Wat ju penkiu yu. Dai na mata ngiem hakani ka pertayam ke ba ong ka social media. Pertayu? Ong social media. Kita hakani ka pertay popularity am larkim lali am kilaw no ya ka jan. Ban pe ngam ong vitan kentay wat sun rang ro. Kile ya kata. Baniu man popular. Bangindon kata laki follower. Popularity kadai ka way na kabanta balak ban penjot Lucifer uhap detang namar popularity kata dek way ka subject pat ban sai kai kamtam kana samlang ini ka manikai namar wanung klet ya ka identity lejong namar ngiklet em we want to be popular ngide no what ya ka jinglong breu jongi what ka jinglong ayu jinglong breu jongi kadai ka jingger ku ba ha ka jing start bangidon ka social media. Ada visu tu bakalapat ya kata banong popularity kan ya lam ya pi tang syaka jingjot. Sakai? Syaka jingjot. Wat kini ki serap banong popular ki banong popular. Namar ki kerop ki don hang tahan kini ki serap ki don mega jing pasle bat kabang study sipang jing ini kadur jong ki ka kam tang shan ban ki ke. Dai kata baro ki sutu baklah ba ki tau angel ki dur angel ki draw be badam tap niang. Namar ki pek ki serap. Hari kita nak angel bom tap niang, kibam her. Bat kini kiserap kilong tak hanoi kini uyoi ya kini. Bat saya usutu ya ke ikebau uyoi. Bat habau uyoi ya kiam uyoi ya lade. Kiserap kilong kayit kami. Pipet kayit pi no. Ha? Pipet ya lade pi apa kamat don ikmat pilek kayit koi tu. Pilek kamu tu. Nasi penkoi ya lade na. Pi saya mau yoi ni serap mau yoi ialah de baduang ngalong ubreu ubetengit kesentur. Fitep uklam encounter yo blay. Hari u encounter ya kaburom ke jong blay lang baki ni kiserap. Baduang nga betengit keremiang sentur. Ngasa baru pediang wang adon hakajat benriu ka balep pop. Telik jong kamlong ke bahok. Umlong bahok. Ong ya kata. Om day tang kisarap dan tap niang. Kita don ru ya kekti. Ke Bible ke ong. The way na kita kisarap ulah her sanga. Bat uranga berhem hakekti jo. Kan mau. Kisarap om day tang badon iyo. Kitab niang. Kidon iyo ru. Kekti. Kidon gay. Kekti. Kilak ban bat ranga. Isim ya tau ranga. Bat keta. Ya ka sentur ka jong wisaya. Hari pek wisaya uday mano. Uday uba pop. Pai biang so uway pat ubreo. Uba kerteng usol. Pinlap siapang jong sol haka nong nga ba kendai. Halo nong ba ano kendai mangi ai ka kerteng. Hala piday ka Bible ba thamai ka jong pi ka tho ki kam. Ada day Bible berem ki kam ki apostle. Ada day Bible thamai ki kam. Lada day ke Bible berem ki kam ki apostle. Hadin jong sautli ke gospel pinlap ya ka baong kitab ki kam lane ki kam ki apostle.
Hagalenong ke bakandai. Hang ni pinlam. Yau ni ubriu ubekerteng usol kada thok ke heading ka jingpen kala ya usol. Ini apa menu berdei usol ngan lei an batai kindiat sepang usol. Usol udai nak senong Tarsus, ong lang bat nga Tarsus. Senong you? Tarsus. But udairu ujiu but udairu unong song senong jongki rom. Nong song senong you? Udai ujiu Lakaya u kumu judgment riu jiu. Henry citizenship lani ke jinglong trairi. Ulong trairi na Rome. Trairi na na Rome. Long ku ki kasi bala sa sa pareng. Day te day kasi. Ki day ki nong song snong jong ay. Jong pareng. Kila ba ki day sa po England. Sa Amerika kumta. But u sol ru uday kumta. Uday te uday ujiu. Henry jinglong traishlong riu ay. A Roman citizen baong tinong way. Unong song snong jong ke Rome. But hakato ko por banyo nong song snong jong ke Rome em kalong ka ba e ba. Kan ma ba uwan na kalong yeng tangune na kini uwan na kalong yeng ke ba bet ki ba biang om tang kata. Udairu bri u basutho ba. Ya kan yam Jew, ya kay? Kabangi ong menta Judaism. Udat tip ba ya kata but udairu ubriu ubasuto ya ke Roman tradition. Usuto ro ya ki culture jong ki Rome. Utip ha ya ke nyam jong ki Jew. Utip ro ya ke culture jong ki Rome. Culture jong ke? Jong ki Rome. Nama udah nong sosong jong ki Rome. Udah tip ha ki Rome ki long makum. Biang ba une. Une udah ubriu em dapet aka jinglong do em barok ko along ko mo. Biang ba kane. Utip ha ya ke nyam Jew. Utip ha ro ya ke culture jong ki Rome. Om tang kata, ukpa jong u aya u ya ke jingnang ke jing start, lada day ya ke por menta, ngatarai la ong baik ulalik seki Oxford University, Cambridge, kum ta ter, namar ulap puli ya u, la penang pen start ya u, hau ne u beri u ba start bah kata ke por, jong ki jiu u ba kerteng u Gamaliel, start bah barok kwa, ngar ngong si ong kum ni, mesti telibu irus, wah kat ni teliki school dah na Shillong. Baru apa pak sekolah betang halai mukra ta, blok halai mukra. Dera, hari bawan top 4 hai embus exam pas na sekolah Gorkha. Te kata kan kejikeli ke bakrau, kejikeli ke bakrau na bakrau tahu ngomong. Andre ya lah pak hak tak baru kita kuat ba un Gamaliel un hikai. But ke Bible ke batai hang ude uyo em na kitu kino hikai em uba bet ba pa do Gamaliel uba start ba. But une ubre uang Gamaliel uang gini kintian ba kadalong popular kam apostol uang. Lada ke badai na ublay kan roy. Lada kam day kan sakut no. Start hadu kata na. But lapai uba un puli henta. But upuli yu ba unlong Parisi. Balong yu? Ong lang bat nga Parisi. Berkani ke jinglong Parisi hakane ke por ke jingmot ke bat kibreo kibala lendet ya ke kitab an. Kitab yu? An mut Torah santli kitab ne mo jongki jiu. Kata ke Genesis, Exodus, Leviticus, jingken Deuteronomy mut babam lendet kam duna kindet na kanyo spa teliki an bat shipo teliki hukum. Ada pipuli hakiri kamtama Exodus, Leviticus, jingken Deuteronomy pinyo duna nyos pa kian. Bat shipo teliki hukum kemau ke hukum bat kaan kam dai kejo. Kemau kada ke jing per ke kentien. Shipo teliki commandment bat po nyos pa teliki an kidan. Bat uni ubret pule ban sutu ya kata kadau kadai bat fitip nga suit bahayu pa trong sol. Fitip kwa ba ukun klet no ya ke nong rim jong jinget jong u. Dai kata upa ba unlet ba undan ba du Gamaliel. Ayu namar bale ula ayu ka ba crowd ak to porem ba unlong utraish nong jong kirum. Citizen jong kirum. Ayu ya kata. Da kati ula ban tit ya kata ka pisa. Ay sendan ya u ba ula kayu kumurum. Hara yo uklet. Ayu uru ba untip ya kaktien. Kani di kecing kai batang tangi on fi hoi kan dapet ha gue giliang em ngi ki bangai pingi pentelot di kon ni aya ki kecing puli jong ka pertai baro ni hikai ki kon ya kecing puli jong ka tien jong belai
ได้น้ำได้นะงี้คลอยมันก็สีมันเคสันบะเจบันส่งที่เพนอีกคนดองลองจะเซ็งสักเคชพอบุเจเขาดูบุเจลองจะเซ็งงี้ก็เสียกี่คนเปลี่ยนไบเบิลไปบ้าอยากกอดประเทศงี้ไกลลดberkinang ayu lara long doktor lara kim tip yu belai dapat hap kulung long doktor long belai melong kam dai kata ki ada kata ta kile ayu ki penyap kulung ka pom dan betul dia kata abortion ke jur baham ta kisna dawai yu penhap kulung la ai de ka start perthai la start ba sna yu sna bom mending penyap meroi penyap sna de kilak start pelat dah num ai bible dia kata ngofi ngaya ro ba ni ku pa jang usol urus pa ba nama usna yeng jan misteri udai besim kontrak tu wat usol ro utrei kata kam boleh trehi dengan ngapuli ya kata ada usol usna yeng jan dan por nei beli alapan henry sim kontrak simu kontrak terbun dan bayar ban om tang kata ukpa udah invest ban pa hak gamelel ka jing siu ka remah na to ko por u invest bo khon untip tin jong boleh ngi ju pak tuition ban tip bible ngi te pi dong le jesang ni khon slap khon lap yang song hiang dera dah slap jur ka donor klik tuition touch ka ram pa tuition so wajar si banai klik dai ka jala jong ngi dang jot ka kya ka drugs namar ngi ai tang ka jing start perthai jing start dia jing start perthai ti ngi ai bhatam bhi pi mentah hap su tho te kan ni bahato ngi invest mau ya kita haki khon ngi invest ngi invest ya kata ngi invest kidon bong ni pastor beli sim fees bible school nga bat pastor bantai bakini ki pastor bon ngi metip kan do sisa bentar kelinga ngam tip re kata hari ngatip tangan ni ko hei lada IAM dan bawan pan kita boleh hang ni nga ai bible study ngado arajar khat lai hado arajar khat new kita manta tayo ngayo i ngalapan krep haji kai next week nga i wan de kibriu thmai sudah cakangan continue sya khaman dang hab sedang mi anak sedang na kidon ka por le nga sedang na nongkong sinengkong kada boleh yam kwa lek dam kwa lek nai lek dayam masukan bible school asio pisah dapep ni sebenut itu pisah la asio te kumnu ka pisah katan yaki benuan puli bible neng abakla na ya ke AK ke ba yo AM pim nyokor ya ke AK ba pisiu da doram pi nyokor de neng abakla na dayam nam dai bi ya pik pisam dai ba kwa pisah re kani di si siapat kam siu doram berium terara na kumno na si sen pisiu doram ta lapoi perkhat ka pisah ka keren mau pertai da tadi dia tangi susung oh ikum pastor wingi wan ai bible study pastor lawan sini hikai sabatan musyali hikai free dan bawan mentasi udah pisah at least kiwan man kata yo amen bagila bon continue bon pendap pingi mdai bagi susdang ko to ta kidon hang ni mon syasi aki ati sta pa man bible study ai ngo yo blai nam ta jongki dai ta ki bubun hikai si ong ni pastor beli hikai bible study ngongan man syala hikai free dan bawan mentang siu da kador siu da kai da kador damar balai perbahi kai free dan ta kamlong kumta ne kamno na kan nomor si tista bawan bible study fisu tu am pada lek dam lek mlek so kam tam bible school don exam kawan suka persiap exam ki kam smart play bible dia kata ngi mun ngen pelong exam baik manusia ngila pelong si sen kistu nak don pat bong ni le jestang ro to exam ong bahan ai semira bagi kwa kalehi tamat kalehi imdai bagi le banyak nong mangi pila ma pisan pu arti de khot dawan setan at least pila kawang de de khot dam nanti pek bang pastor dua lem tentang cipi clear pak dua dah demok na ladi lagi tu amen apa pitip iktin song belai amen ngaju ai nuksa apa puli bible kalau kum deng ada hikai kini le kita strat mah mau ke bible ke dei ke kan lihat kindat long ang kan lihat kindat topik to ke bible ke dei ke to ngini pek kindat punya pai ban gabul pa ini sai kan ngop finan pa bible jompi finan nek sai to soba sai tu sai bu to long kendai bu apa kalau long kendai okey
Ngini pai menta Timothy long ka balai ka khot ka ba khat riu khat neu. Ka jing tho baro ka long ka ba persat men sim da ublay bat ka ba mento ya ka jing hikai ya ka jing sneng ka jing pen bek ya ka jing pen melin ha ka hok. But ka Bible ka ong ka jing tho baro ka long ayu. Ta underline tu persat men sim. Underline ka Bible jong pi underline. Lada pil ajudap underline tu sule bracket no. Lale tangin dia pai biang mentato pibo kawai kulom ne kei hang tu kum tu bo hang tu kei hang tu bapking asawan pai biang hang tu mo tangin dia pai Genesis nong ka ar de khot ka hinyo bat utrai u bau blay ula thau ya ubriu na ka domet ka kendo bat ula persat ya ki tliu kumut jong u ula persat ya ka jingem amen ta underline persat dan arsen nang tu. Persat bat jing persat ke jingem. Persat bat jing persat ke jingem. Underline. Ublay ka por bu thau yo breu u thau sha ka men sim. U thau ha kai. Ha nong ka banengkong de khot ka ba arpun riu arpinyo arpu pra pilap ye kata. Henry bo yo breu pat un bu ha ka ne ka khendo. Ka ne ka khendo ka bala ban kta ka ba tba la kala ban yu la lot ban le ye ka ne ka khendo. Hari kamen siam kamla ya kata bakan le. Kamamut hapai kamet yau tau brio. Bat ban ai ya kata kamet namar bo brio un emhi na ka kendo na ki jur ki bami na poka kendo na ki jingbam ki bami na ka kendo. Today namar kata u hapalong ru yu brio kumbalong ka kendo. Tu shim ya kata ka kendo u sandur ya kata ka kendo kumnet kumbangilong mangi. Hari kata ka day no u khot no ya ka ban ong kamet ong lang bat nga kamet. Bat pindah yo I kini kamet jong brio ubayap bat mangi ki brio badang im. Kam ta ne ka jing per. Pindah pe brio ba yo thia em bat tu brio ba thia ka sunduk yap em kam ta don ka jing per. Dei kum ju I ko ba yo thia hi. Hari ka jing ya per ka dei be tang ha ka jing ring bat penhiar men sim. Dei nem dei na kata. Ka dei nem. Lada pi yo I kamet yap bat brio ba yo thia em kam ta don ka jing per. Ka jing per dei ta ka jing sokor. Ka jing per dei ta kai Ublay pat ule kumno yo tau brio dei tang kendo dei tang kamet kabadang yap ule no ushim ya kamet ule ayu persat but habo persat hai ha cleo kumot kabamot ubrio kalalang ayu marsenwan mesim ayu mesim bayam uring bat upanyar mesim dei kata mo ai ketu sikot yu tu besin CPR mo ba ubrio unring mesim haban ai mesim nabar kata ki yo na ka Bible wa kumno bo blay no tau yo brio Hadin chong kata, to kangai menta pinget em banga ma pingi de ki ba em namar bo blay ulayo persat pinget em pinget okay tong ini page ka Bible ta pai biang Timothy menta lai de khot ba khan riu kong ka jing tho baro kalong ka ba persat men sim da blay ong biang bat nga ka jing tho baro kalong ka ba persat men sim da blay ta persat men sim da blay te sumut kene di ka jing tho blay ule am no ne jing tho Kerja ayu ni kajing tho. Hah? Kalau ayu? Pingat yang bau beriu, habau blay, persat mensim bau beriu ayu? Pingat yang habala persat mensim yang ini kajing tho. Bahkan ni kajing tho ke em. Pingat yang? Toh. Ngai nuksa. Semut mentang ngak kisyet. Ngayu? Ngak kisyet. Kadon pat ke prestemol. Dari kisyet jadi prestemol em. Kadon pat ke prestemol hapo duli. Nga kisyet hang ni. Nga prestemol. Pen kia yang yok kia. Nga hap lek kum no. Hap shim iti prestemol ngadi bat kai. Bat kai? Ka em. So si pang hiar em ka jiksyet. Kadena em kata. Henry kata ka prestemol ada don be yapot duli di be yap em. Hapa kaya day apa nga shim ya ka halade ka kalayo. Ka ba em. Dayam. Bat ngasim ru ya ka bat ka kumcu orang ajuang ka Bible ada don be yapot duli em di bayap hari la pisim ya ka Bible ha ka jingim la di pi kongu ya ka jing pen baptis ka kalalong em amen bon ba ubreu tip ya ka Bible tra ban sim ka kada wai klem long no jenang nem jenang rendang kan mauru pimla ban puli tien jong belai la da kham ngai ya ka jing pen baptis amen Iyo, teman-teman pingat ya, Bible di BM.
Ka em tang lai kitu ki bashim kan. Phim shim tadi bayap poduli baik. Bashim ta em. Amen. Telada pi pule de khot Bible ka em de khot Bible pi em. Kawan ka jingpang pi ong bai. No entry. Da ka jing jes na mu Jisu nglalong balayok kia. Amen. Pi yo man ta. Pi ngi ham su thok tin jde baling on rai ka tam. Numar pa jong sol u invest household ya ka tin ka jong balai. Ai ngo na ka no ka jing sakri ba pi pi lawan nang ni. Hanre, ai ngo ba pi la tip te yo balai mei pai pi la yalam. Amen. Kila yalam ya pi syakata te. At least kila yalam. Amen. Kelam persak riu klau ya pi. At least kila yalam. Amen. Even kita di Sunday school na kita tu pila jam kihikai kumno. At least pila ong ngatip ya ke Bible. Ngatip ha ngatip. Pi ngasusi ba manong pihak ka pertai am ya ke Bible am. Babun sen labu secondary kimbu benengkong. Dai kata ngidalai yang mene mensyua babun na pi ngatip. Pim jura Bible kenangan masyaallah jesem jura Bible rakti. Wow. Kani ta kadi kicing bakla. Dai berayu Bible kemawan jeseng day tang man ra ki ken te ka bek kaitenat. Ka bek jong pi di ban he ra Bible ra diary. Amen. Pi ki sen rang ru rayu Bible. Rayu Bible syua ban kong. Amen. Ra ba diary man thok dekat Bible. Lada pi start ka jabing jong pi te amen. Kan wat baklat bet jang ni. Subhanakti. Dan note down mo to bakran ngai pi mi tang sabar pinong. Kran ni pastor tip. Mo, dakan mo bangin rayu Bible. Namar balik kay hikay pastor kadi benay na Bible. Yo hikay puruskam ong pastor kata di babakla. Amen. Namar ka Bible em mabangitip em kalong ka pata jong ka Jerusalem ka batamay. Amen. Tada pimdan pata tak mo pinong di jonga. Tadi na mata kalong kajing mentoy ka ong hang tu pidap puli. Kadi ka bayem, kay ka bayem ka ora kajing mentoy. Ya kajing hikay, ya kajing sneng. Nang tagay pat, jing penbek, badai gay, penmelian cakay. Sehok dia kata ngafitip ika Bible am nak melian ka hok finum syukur syu. Finum yu, finum syukur, finum thok. Dia nama kata usol am ulang kum ta ubreu. Uba strict bahan nama ulah tip dia ka ketien. Hari dia tanggawai umpat encounter pat dia belai. Dan bon baru ki breu kitip bahai ka Bible. Kim encounter ta yo belai. Ki syukwa ban tip head knowledge wanam ai ka long kum ta. Utip bah. Ya kene. But ulang ruam tang kata, committed yeladiam nakabenta kata. IT bahaya yeladi nak kata. But dan ru yang ni gawai. Wabo yo iya ki kristanem, yo iya ki kilong babakla, but ki wara ya ke jingikai ke babakla ken. Umlak ban pediang. But lemar ba yo i baki bakla baki royam, uklut hadu kata am, wang ngan le ben ule am na fitip. Ule say na yeng ki kristan man le ben. Wow. Kajing satar kajong sol pi. Ndai te bui tang kabar ba yalap na yeng ba sei ba jungi. Sa sei na ye dei kata ba pi sakri yo blayam, wat ju tieng pi sa be na yeng ro. Amen. Katakan wan ba hana yeng scam ha kajing sol ule ye kata. Ule ba sei na yeng. Ba pi te bui ye tho ye dei ngalong kum no man swa. Ba usol ye tho kum no. Wa nga man swa ba ngapatip yu Jisu ngalong kum no. Wang ye la dei ha room sipo ar. Wang kum no pa. Kani umde ya bukran giwai. Bukran ye la dei ulang ba kum no. Subha pastor fair pule. Pule lam ya katanya. Nang tasa pule ru epasa saw khat pra. Ngin pule sya room sipo ar. Wang kum no. Namar ngapla sa pang jongki. Bagidon ka jing sosyet hem na kabantao belay. Henry om kat bokom ka jing tip. Piku ama kidon ni kay. Subha pule lupa saw khat pra. Kidon ya ka jing shirham na kabantao belay. Usut hote la de. Mun shirham han tao belay. Dan jing tip pat. Pila man pule Bible, pimyo jing tip mlong. Pihap don ha ka banyo ka jing tip kinoh hikai ki babiang. Ban pensan ya pi. Tang bala tit kot hieng kamu de ki kun pimpa school show. Pihap don kam kinoh hikai. Ba kinoh hikai kin hikai. Berkat ha school ro. Ba pa ka we ka school, dei tang we no hikai. Da bon te ki no hikai, ba hikai maths la jong, ba hikai science la jong, ba hikai English la jong, ba hikai social science la jong. Namar balai. Ban ikin a ya ka jing tip. Kidon ka jing sirham, kani ka pamapat. Ngidon tay ka jing sirham, harang ngidon jing tip. Epasa saw, kat pra ka ongom no. Bala pendum yaki ha ka jing sempang jongki. La ayu, la pendum prat mo ka jing dum ka jing sempang jong. Ulai sen ni yan ta puli syo. Bala penlong kun su osim na kabanta ka jingim ublay
Namar kata kajing memtip ke bahaki. Namar kajing pen ke donut jongki. Tip dan jing tip iras pangublay. Ha ya ke donut. Tang kata Isaya wong ikini. Ha sapulai pra sofa pulai Isaya sapulai pra. Tualam yu patlang pamatla badon gikmat. Bat kiba kelut badon giskor. Pi hang ni ke ongam no. Wan lam ya no. Yu patlang pamatla badon gikmat. Bat kiba kelut badon giskor. Wong wan lam kita oblay wong. Kidan ke kemat ada kilang matla. Wan lam kita kiba matla badon kemat. Matla badon yu. Pelaji gitu. Matla badan kemat. Lo soal guys, kemat tu don. Harus dia matla apa? Babon nangir macam ngilang kumjo. Cesh kini siya long jeseng kumno. Ngik kan nunggut macam pilak. Siapa pin kalabamut pilak keren banyak ki babon balak kalabamut. Sobhar rakti. Rak kam sejong. Ngari wayne kita pe ngarong rakti. Ngakeren banyak email macam ngate email juai kene jadi. Musulang ngai tapi. Kene cesh. Keren banyak tapi. Mam tip ni lejong matla tapi. Ke Bible ke ong na ke Arkorin saw mo ublay jong ni ke pertai balaka matla tapi nong I lebit you. Pi email mi jali bi le jeseng bi ngadong ada tat tapi ngak mau yalam jeseng. Kendai bo je mestap sedang jeseng wine ribu je jenmiet. Wow. Ong a fast and last what you cut sure. Dalai lay ruem. Bam tre. Jeseng you sedang ada bo je. Wine ribu je. Uwe pastor ada keren, uyang so uwe pastor, oh wow, tang bagi don sentur gelas uwe keren palat hi. Mentai la jongro ngasupat ngalongku mangar kecui pada. Nena, musyang ngiru ang nengi keren do, nomadang padon nong tumai. Keren be daun, dayu. Mentara ngi keren daun. Ngi keren ni hindat nong tumai. Amen. Kasawan yang sibit sebab hindat pin sayo anong tumai de umbai pastor bantai. Amen. Bagi la pihak no kan namangi sutu tentang kejala kat besisun kat bun lai kedang lupa teh mentangi la sutu kita kat kindiat la bampan san pliang dan namdai silong aku ta ngi sutu pat menta ai ngo you try but haniam kena bau sol ulong kum ta teh hari kai ke bajinga hakini ki laingot kai ke bajia hakini ki laingot ke Bible kau hakalenong ke balai kade kat ke banang kong do ben rio jong ke kitab Exodus Moses encounter ya oblay, kendo ya oblay, how tau lom, yoi kedan kataga lau kataga klau kataga ding, kabameding Andre coming kong, but keding kam lip, but kiong rugum ne pi research ini, kiong hak kataga ding dan tedem kindiat ro, dan niyo, dan tedem, kedan kata. But tang kata don kei ke bala keren na kata keding ya Moses ken. Banong Moses ha ke jaka ka ba meme yeng gade ke bekentang. Lau no ya ke juti. Lau no ke? Ke ke ni ke lau juti. Pin suto ba ke lau juti am. Apa pi puli kitab Rut. Puli kitab yo. Kitab Rut. Ha kitab Rut udah nune ubri ubekerteng Boas. Kerteng yo. Haba kerut di sisa kade bandiok da wai pat ulok. Ada ta treem ulau no ya ke juti jong o. Badu ai no so Boas. Haba lau no ka bemut em pilau no ka lingkor ke berim. Ba pinshim ke batamai. Ni lau no ya ke berim bersitio la ya. Bangin pong no ke batamai lamba ka tin lamba ka jingero jing mani lamba ki jing duai. Amen. But haba pimi pinum kit biang da ka ju lingkor. Amen. Dai ka tang ngi duai ki papang stom ki duai badon jing jinja. Ngi duai namar balai pinum lai pai biang kum jo. Amen. But utrai haba wang yo Moses lau no ke ulau no em wang ngamtip ka dai paling ngadon nang ni ngamtip sa posnem pitep bat kan mau ro ya kini ke wei. Ki Egypt em ka ba isi do ya ka kam kadai banri merat. Kenal Joseph wong. Apa pilek? Upersa yaki bahaya ki chang usapori Goshan. Nama ki nong ri jingri. Nama Rahmat joki Egypt kalong ke ijing ijli yaki nong ri jingri. Hada unia sa posnam. Shar ni la thai ulong. Ale ayu kene. Kai ke isi do yang ala persan mentangari kata. Dai nama kata ke Bible kam dai bisu ainuk sa kon sarang orea uris niang. Baru bam lagi senyang. Namar ke Israel ke isi do yus senyang. But unono uba penken ya kaktin ke jomblay but ba isi yo blay ngakwa banong ipi pin poi syakata ke bapi isi do.
But mentau Moses don nim su thu. Blay ong you lao no. But about lao em usu thu ya ke. Rublay wa kalong nem tu dak khluit ba ka chang. Pi kem step pi yo aki plang. Kawara ka ka men. Ka jing pangat. Te Moses ngai ha ka ni ka sin ka beneng kong ulao no ka to ka jingket ka ba khia ba. Udah nak mat jong blay. But pet you Moses na do bo ya kendo but ublay. Ukam de shu uju ubreo. De shu tu uju ubreo ba kiu halor lum. Hale porbo hiaram ukalalong unong ya thu lupa jong ublay. Kitip ka encounter but ublay em ka change ya ka jing em ka jonga but ka jongpi. Kitip ka jing shem ka jong Moses ya ka tu ka lau banyam. Ka change ya ka life ka jong o. Ya ka jing em ka jong o. Amen. Beling of you don't come ha ka jing ya kendo but ublay. Bahkan change ka jing em. Kan change ka ka jing em ka jonga but ka jongpi. Isaiah habau ya kendo ha ka lenong ka ban riu. Trong kitab Isaiah. Habau tawangel jong blay utange ka ronga. Rohem ushim nakta but nakta ka nap ba ukta ya utelit ka jong u Isaiah. Fitem ka Bible ka ong la change ya ka identity. La change no ya u Isaiah na ka shunter ka babit tinget siya ka shunter malong no jong blay. Amen. Moses habau ya kendo ka change ya ka jing em. Habau Isaiah u ya kendo ka change ya ka jing long ka jong o. Na babit tinget siya u balabit na ka bantaban ya ro ya blay. But usol habau ya kendo ya utra ha ka lenong ka bakandai. Jong ki kam na ki kam ki apostle ka Bible ka batay. Ka penkelasan dan barok jong ka jing em ka jong o. Everything change. Umday siya tang ka everything, not even umday tang ka life, umday tang ka identity. Everything change jong uday kata. Wat ka kerteng ka jong ula kalanaw sol siya eh. Upalu kelalot nadong sedong ken. Day kata ba ong linti Damascus. Kani ka Damascus hadu mentah kadang don, kadang po Syria. Kani kadang hadu mentah po Syria kadang. Maki ong one of the oldest city. Ulet hangta. Jeng sisya ulet ban say na yeng ay Kristan. Handay ulet ban siyong haki yeng jong ki Kristan. Everything change jong. Your way change ka life, ka way change identity. Your soul change on everything. But ulit ban siyong ki Kristan. Usya pen baptis umday ho Petros, umday ho Yohanes, sya pen baptis tang ho Ananias labyang e. Pen baptis ho Yohanes. Haden balada pen baptis usyong kum dahot kidan kikot kiba batay bau ong uladon hapo Arabia bau upen mo usyong haga jing duai ban pen bek yala ka jong jing nama ki apostle nang kong kim priang yo sol kim nget yo sol ki perkat mo yo de agent jong ki parsi nama samla habo uyo iya ki so ki jong u haden kata ki priang ki haddo bau Petros udah yero ya upol ya ka jing tok ka jong u haga sti ba ar ka jong u jong Petros kay luang wat ka jing tok jong kadon ka jing mayan hado kata-kata haga ban song tok kay namar balay kini ki laingot ki encounter yau blay. Okay? Ki encounter lane ki kendo yau blay. Bat nga doain ro ha kani kasngi. Ai ba wep we nangi. Kandon ke jing pini kendo badu blay. Amen. Bat sin pi kendo yau blay am pinum laptop. Ada definition rang brio. Ka brai do kanum job ipi. Pinum kelon. Ha kata ka brai. Pinum kelon na ka jing rong sarong thala jong ka jing em. Pini kan tai brio. Pinum ha pa ki jing pen shoy. Pinum ha ai di jing long jong pi pila ban bet nama pili pi su thu ya ka to ka encounter jong blai pi te ha ka perthai menta ya ka ni ka encounter jong blai ki penan kam da ka ni ka kentien bong energy kitini ka ni ka jing dap men sem ba khoi yam kyong kam dai ka jing dap men sem ba khoi in science we call it energy. Oh ki rung to kamera we can feel the energy ngam kwa ba feel energy dap do men sem ba khoi amen.